Istočna Srbija je ispražnjeno stanovništvo. Južna Srbija se polako pražni. Prostor prema administrativnoj liniji sa Kosovom i Metohijom izgleda veoma kompleksno. Da ne bude zabune, Vojvodina u mnogim svojim područjima takođe jeste ispražnjeno stanovništvo. Ako bismo imali mapu ekonomskih aktivnosti, videli bismo da je ona otprilike saglasna sa ovom mapom rasporeda naše populacije. Tamo gde nema stanovništva, naravno, što je logično, nema ni ekonomskih aktivnosti, ali i manjak investicija u prošlosti doveo do depopulacije iz tih prostora. Ako pogledamo mapu infrastrukture, vidjet ćemo isto. Decenijama nije bilo investicija. Decenijama, ne u poslednje godinu, 2 ili 3. U poslednjih 3 ili 4 decenije, čak i 5 decenija nije bilo investicije u pojedine oblasti Srbije. Dakle, pitanje prostornog plana, razvojnog planiranja, vizije u kom pravcu ide Srbija je jedan suštinski nedostatak našeg društva u proteklih nekoliko decenija. I zato i ovo pitanje, kao i svako drugo, mora biti shvaćeno u kontekstu jednog jasnog plana razvoja u narednih 10 godina.